Ban pelat na kajing kapnya bat kajing na kajing shaling shop how drugs bat kajing jelai ki nong shong shnong bia na bar jela kedor bar shnong lum sopo bat mau ba ringkat ke shillong cantonment board hak arpui terik uluber kalapin long ke joint inspection hakithan jalu parah urang ba shnong ke mau ba lum sopo ulapin tip ba ke inspection ke dei hadien ba ke shnong kala ujor syak ke shillong cantonment board halor ke jing jaklia na ke jing jelai udrugs bat ki nong shong shnong bia Ulo ongru bagi tei ki jaka kila kala jaka ri tengen jong ki briu na bar jela ki baklem biang ki kot kisla. Ula pin sngoru halor ke jing khap ngia na ke jing don ki parking habaro arliang ki surang bat ke jing don ki dukan na ki ruat lenti kabalawan ra jing ki kena skul ha kapor lit skul minster. Ini ke inspection ke ba ngi wan das ni na tadi dia ke jing hadin ke jing ujo na ke yang ngi ki dor basnong be don ni na ke yang ngi rambak basnong ke rong sopo bat ngi na ke mau ba Umdu bahkan ni kejing ujur kejing ni nak kapor sapor everyday bahkan cantonment area kani ka ba ni akran mendakas ni kalau hadir kejing cakot ini hausiu menisong menyatai batu inspect kejing area halor kejing ujur ke ba nila ai ni tanai pula ada te menehi mestap nila ilet te kaya song kapor office ni mat adin kata nila wan sing ni jaka ba site inspection ban bi kita kejing sniu ya kejing ujur ke ba ni kedem kidor ba kunjur kinong song jing sinong di ba marjan kabaning kong hi bangi bu kejing ujur ke dei be drops tu kuma nitip nadu kisi ba kipanai peladap sistem peladap ru nak kedeng ka jongi kun kidor ba sinong sing samla kunjur ki sing balang gi badan sikini ki sinong gi ba marjan ba ni nilai tere banrat engkong ini kejing sniu hang ni ngi mission bay keran tang drop ndai ngi keran ru ke influx kini ki illegal settler ki ba song ini ki area juga cantonment board te kumjuru kejing jabo kini ki area ke ba ki kum ki press ki media la sakhi kumju kejing song ni bri song bean ini ki caka ki bangi kini ke ba assignment adu kata-kata te ne kalian kejungi hadin kejing inspection kumjuru ba CEO bangi kalian kejungi hi ke arbar ni ko apa nai kubleiru yo CEO kumjuru ke police department di SPCD balai dan ringkat lang ban dia inspect ini ke you mana kalian ke jongki kila ai ke insurance nak kaptam nak kalian CEO bon sesiem ki lat kelenti habi dei begini di sini borok ke badan ini ke senang di marjan juni CEO hi kalong ba insurance ulai wang begini install ki CCTV lagi ni cakap ki ba ni sotu hi begidan kita ki sini nak apa keluar namar kam dei su ke sen ke beningkong hari babu ni kijing sini bami kadi ni kini area kajing syakan tho ingi kisnong iba marjan pada kadi nak ni hi nama kani kadi entrance jong ini kisnong jongi iba marjan lagi brio kiyo aban kan tho kimi kijing kanu kijing sini kapoi pada kajing syakan tho lang ni tinggal yang kejungki habi dei bagi CCTV habi dei bagi manpower habi dei baka ini street light long ulai ke insurance bangun sale gini ki ba dan kamban le gini ki area kejung tan habakut kuba ya keren siapa nih wai ini ka inspection di naliang CEO lah ai keren mentan bah ki besuk ngini apen kloy ki bakham pada ngini ya face wise kum ka teka assurance kalong more or less bah kalong assurance kalong 100% bah ki ong bah in ya ram begini ya chmat ban eradicate ya kanika jingsdi apa dan kanika cantonment area toh ka ya ka badai bat ka ya ka CCTV camera installation of CCTV camera dam ta he ga bodum kin ai dikini solar light ho ka assurance kila kin sele naliang tu ka cantonment board but kunjur ngi ai kini ka ngi ai kublai naliang bro ar ki derbar ba hadin ba iso mau ngila ai late complain diki katno posien city ki katno sien ngila ai ai te hadin ko tu ba kani ka sai so ba hadin biki kani ba ro fan CEO khot yang ni ke meeting kunjuk buat ka joint inspection di tinggi ai kublai you CEO cantonment buat ka board sebagai lawan inspect la pelak por nang bagi lai hiru du CEO dal dia lai la point out ong ho hidden kijing duna ba hai begin baik pula ong i rong ba senang ka mau ba ni nak por pengilai uja nilai ai ka complain cantonment sa DC na sa SP kadi kamdai tang nam ta ka drugs nam ta kini ki illegal settler mo kini ki floating population ngani thu ipi kini ki jaka cantonment area ngani thu ipi kila along ki jaka ri tengan
ya gini ki Barjala ki bom dan kot sla bat premtep bekilong kumno ki te ho nang ni khmat bekila ong bekin se sim ki senjam ba kin sedang regulate te let's say hang tu hakaturu kin sa khot lang ye guys no we are always there bang ini era nam ta kala ha kam kas nam ta te bidai bat ngani ka dikapnya keliti kisingkin ki baya dei ba mi ni sport ka highway nakaliang gijongi namar ka babu jinge ka dei gi kena school ka ba ngi ni gilang kini arsnong ka ba ngi school mestap berkunjuru gini ki school bus ma ki ba ka sarkar kala pen baik banwan chao ki kena school na gini gisnong ka bu jinge adu kata-kata namar ka jing ai ka jing bu kali hang ni ki parking ki ba lalong ka ba ka ba isa met ha namar mestap kindali school kena kinumpoi ha ka puan Ilayo gijing ujon gini giba penyak ini kali sarkar tiki bastam giba ka sarkar kala shin initiate intai kena tebede ka turu nakaliang gidai ba kipun ini yang ba banda kalong bumni nginum la nomor ki hab ya ka timing kumba ka dai jing school tikin hawan ka por gin hab dai ka por te nakaliang jung kir gila bu gijing ujor tengi gani gijing ujor ka ba nilai osngong ila pesngong kontamen bot bat nakaliang ka kontamen bot kala ai ka isren ba ka sa marking gini ki area nomor kumba ki i menta phir bila isaki mana ba ka jing bu double parking ke babu gijing ha ka balik ke bawan gi nong li nang wan kinong song snong yo te bede be kaniru nakaliang jungu ula ai usran bon sobu iki marking bat hek ki marking area kila ban bu bat ke jingbu jing ini ki double parking ru wong ba on sok pendu kumduru ngila bu ke jing jor bede ke jingbu iki ni bukan ki ba kila ban i gini ki snong telajan miet ki bu kini ki lenti ka ba ka ki surok ki ya ki kali kila dap di kidukan te bede be kini ru babu ke jing kalik kawan ini ru ngila sim khia ban ngila panpau ke jan halor kini benta ini ru laong bai kini lukan lu kan bala seile ban shift no sini ki jaka ki ba undang pan su undrap lang i bela ya keren bener bat kala ai ka CEO la ai ka insurance ba ye kini ki lesiru ba nang ni khmat kin sia kinde ya baik nya kinde ya wa kinde cek ba barok khot rung kambi tu kini ki barok kini ki ba ya sa hang de containment area kata panikong kabat kabaar kawe ka pastanat ba naliang ka ENTF yung DSP mo DSP ba iban la assurance te kini ki katakaan ka 25A jong ka NDPS Act ka batal kami ki traying ki ba aying ye kini ki padla te ya ka turu i ongkin se ket kya